Bazar channel clear tu te chibai ule voin hi November ni som ni le ta a khovel chanchin thar danglam tak tak ilongai thale te ang Pakistan Ram Sin BL Senator Hlui Pakistan People's Party member Faisal Raza Abidi chuan indopui pathum na chu thlani lom le tur chung hian a in tran dona Pakistan Ram nge ya a in tranang ati Pakistan TV pakhatina komna Abidi hian Pakistan Rama nge hian ni somruk lom le tur chung hian indopui pathum na hi a in tran dona ni atia TV a ama kom tu chuan mak ati le a Abidi hian kumin September ni somni pariat khan khovel indopui pathum na lo chona mun tur hi Pakistan ani ti ka chok chuak chia thlani lawom tur chung hian engkim athleng man don ani ati bok Abidi hi Jio TV a anchor Sana Hasmi nen anin koma Hasmi hian Abidi hi politician arilu le thinlung tak tak soithin khovel ram sang sang thil thleng chungchang zir chiang mi thil hretak ani ti in a soya khovela oil man sang chho talutuk chuan khovela indopui a thlen thei mai angem ti a soipui ani hetianga Abidi an hrilok na thinthong tak a soitamai hian mitam tak abarak khaya British Pakistani journalist Gul Bukhari chuan Raza Abidi hi a thluak a buai ni in na soi hiala social media a athu soi comment tu then khat chuan Raza Abidi hi zungul vei ni in an soi boka Pakistan Rama chuan Raza Abidi hi social media lama anui so na sa hle ani heti la hian mi then khat chuan an lo bol kwal ve boka unau pa kumthum liam ta a ithu soi te kha thleng dikkim vekania te an ti ela ithu soi zongjong hi ala chuan dikati em veka ala ina chan hi mangche ti te in an el sen bok ani Abidi hian indopui pathum na chu hun tur hi a soi ani satli lawa thildang po a soi bel trewa tuna hian khovel hi mi pakhatin athunun meka chu TV a program chhong kwa siamin atopa khovela thunei tu lalber chu apuang chuak don ti a soi boka oil le covid chungchang po soi kopin khovela dollar te hi judaten an thunun ti hi chiang ema mase khovel rorel tu ni tur chuan poisa nei ri ngot atok lova oil nei tel angaya ti chuan juda te chuan muslim ho kuta tangin oil an chu sak angai ta a chumi man ruatan chuan khovela covid vaccine an the dar ta ni te atibok ama kom tu in covid vaccine alave to MT azona chu vaccine in riat ma dei to khan ke chuan covid vaccine kala don lo kalo ti dei to a khovela covid vaccine du lo masaber kani ati corona hi khovel nun phung ti khailak tura duan chua ania achan chu khovela ni tin oil hi barrel mak ta duai som kwa pa kwa lai chua reng ania corona wangin khovela chol thupa oil lai chua po a chola oil man po a chol boka corona wang hian oil khit fim lo hi kan lai chua tura tanga za som pariat vel kan hlep to a chu chuan kumza lo om le tur hi adai dona chuti chung chuan juda te chuan muslim ho oil zongjong chu an lo leizo sakvek manani atia November thatop hian oil barrel khat man chu dollar za somhnia akai sang chho man don ni in na soibok ani Sri Lanka nu pakhat tunai du to chuan tun nai khan York University Canada atangin MA pass thara he university atanga MA pass thara jinga upaber ani Hepitar hi aming chu Varatha Sanmuganathan ni in kumsomria le pasaria upa ani to a political science subject a master degree hi alani in CNN chuan an puang ani Sanmuganathan chuan CNN in an komna politics chungchang zir le hemilama degree sang jong nei chu hunrei takatanga alo suang to thin ani thu soya York University thu puang tu Gloria Suhasini chuan Sanmuganathan hian Sri Lanka tual chung boina le hemikara rimna le mona nei tura be dan chungchang aziak ni in na soi hemi malam hian Sanmuganathan chuan history subject zir thin ani ti soya mase englai po in local le international politics chu atuina ni thu soya duna hian political science subject a PhD nei le tumin a injir zel don ni in na soibok Sanmuganathan hi Sri Lanka a Vilanai khuwa piang ni in York Media Relations chuan an soya University of Madras India BA zawa
chumi hnuah Sri Lanka akir la in Indian history le English subject teacher na athokani kumsom nga apel hnuah University of London atangin MA apasa afanu MBA zirchuaka Canada raman hathok mek chuan Canada a theina na sponsora sangni sompakwa khan yak University a hian admission atitani tunlai khovel boina chungchang soidon chuan Afghanistan hi mai thei ani ngai lova herama hian trampui mithi atladon ni in khovel ram hruai tu te chuan an soimol mal rengani bazara pok an ron ta lan to thin angin tuna hian Afghanistan ram hun sang sanga tram atana sa to hlea World Food Program a thok tu te chuan an thei angin tran puina an semmeka ma se an thleng thui thei tak tak lo ani heti la hian Taliban sipai te chuan mi pui te chu an chan chin tu ma hne soilo turin an khabet mek an tiboka Afghanistan ram mi pui makta doi som ni le pathum zet ei tur nei to manglova omte hi tran puina petur chuan nasatakin ei tur pek tur hi ti punangai ni in World Food Program a thok tu te chuan an soya tunang zela an kal chuan classic aron nianga mi pui tam tak ril tramin an thi don ani anti chotni liam ta khan World Food Program a Executive Director David Beasley chuan Afghanistan khopui Kabul hi tlo in khowela mi hring din mun chethei ang ber kan ma chon mekani ti in report apea an din mun hi kan ngai tu thiam phak bakin na chetoa tuna hian Afghanistan mi pui za somkua panga vel chuan an du khop ei tur an nei to lova mi hring makta duai somni pathum vel trampui mithi mabaga kan thlir mek ni in ka hria kumchan vela le tur hi arap thak le dona khowela shem hun aron in hung ang vel din huna an ding don ani atibok Afghanistan rama hian Taliban ten ro an rel ta ka wangin khothlang ram te chuan tran puina an pek thin an ti topa chuti lai chuan thlasik a in tran chhobok nen Afghanistan rama hian ei tur wang to hlea khovel ram dangin an tran pui wat lo chuan tram atlangei don ni in alanga poisa awana wangin in hlona tur om lova chung ko tam tak an mangang to a an fa hralte po anom to ti kan puan to kha tharon sik tak takanga Afghanistan ram hun tam tak chu vurin a khuanga hoinalama pianga khorowanga mi puita chu khowot noya ei tur nei lovin anom don ti na ania han ngai to mai po hian arap thak lutuk tlatani Serbia ram kho pakhat radinak antia chuan China ram company in thir siamna khol an buna wangin kan survey an tam hle ni in soyani hekho a Smedrevo steel mill chu sangni som parukhan Chinese company steel siam chu konga China ram company lian ber he steel chuan dollar makta doi somnga pathumin an leya hetian leihnu hian steel siam chu ti puntumin nasatakin an mill chuan cheya na an thok na sa hleya he mill atanga vaivut sen leng na sa chuan he khua omte tan har sat na asiam tani an kho boruwa ka ti chia tak ema wang hian pon a thom no an phongam lova pon an chua chuan boruak chia an hiblut tama hemia wang hian he khua mi hring cheng nuai khatvel zinga mi sang ruk le zariat aya tamte chuan cancer an veya he hi steel mill an kalpui tak ma sangni som pakhata cancer na ve ain ale lizatina pungani anti he steel hian boruak ti thiang hlim turin thei top an chua hemiatan ringot hian poisa po dollar makta doi zathum don an seng to ti an soi chungin he khua mi chengte chuan har satna lian tak an tok me kani Serbia hi kumsang ha zakwa somkua Kosovo indona awanga Yugoslavia ram phel dar zinga mi khani in khothlang ram te nena anin kara thatlo wangin China ram an bel bula mase tuna hian China ram company ten an rama na an tho na sata wangin har satna an tok mek zel ani bazari lo thira wangin lom thu kan soya samul pha tha hun nuam tak lo mang zel turin du sakna kan hlana che